Mandisa Maya u tiveka ngopfu loko swi ta eka timhaka ta nawu, muavanyisi wa xisati ekhoto ya le henhla Eastern Cape, naswona muavanyisi wo sungula wa xisati wa muntima kuva eka khoto ya Appeal. U tirhe hi matimba ku fika eka khoto ya le henhla laha tikweni, naswona emasungulweni ya lembe u tivisana ni un'wana wa yimela ku langwa eka xitulu xa muavanyisinkulu. Loko a tsandzeka ku humelela, namuntlha a ri eka ntshamo wo kamberiwa eka ntirho wa ku va xandla xa muavanyisinkulu endzhaka loko President Ramaphosa a kombise ku tsakela leswaku a teka xitulu lexi. U kombile ku ri ku thoriwa ka vanhu va xisati swi nga heleli eka yena. South Africa has never had a woman in its highest echelons. I'm the furthest as the president of the SCA that women have come close to smelling, what it is to actually take just be in charge of your institution and be given an equal opportunity as your male counterparts, to show your prowess, your skills. Single-minded. U tlhela a vutisiwa hi vuxaka bya yena na muavanyisinkulu wa khoto ya le Western Cape John Hlophe. Komishini yi tlhele yi ngetela swibumabumelo. She mentioned during the interview that she is not friends with Judge President Hlophe, but she has known him for a very long time. And when the matter came before the JSC and the JCC, she had to recuse herself because of the relationship that she has with Judge President Hlophe. Not that they are friends, according to what she said in the interview, but they've known each other for a very long time. President yena nga teka xiboho xo hetelela ku tivisa loko ku ri u thole Mandisa Maya tani xandla xa muavanyisinkulu.